Kwa kubatangira ntekanza Tujarike amabara Julius Shomuhendo musajja muri somo haba muri mwebale muno hona hari mukali ankwenda kuba nimbara mukyo nimbagamba nti mwebale muno kutekinga gakaire ni mutu watchinga hona hari mukali. If this is your first time kuba no tu watchinga utakatulaga toka subscribinga ga YouTube channel yaitu ekyo inakola subscribing YouTube channel yaitu Kitara TV ogende na Facebook otulaikinge Kitara TV solo kubantu rubatira hamu inde special nyikiriza ndamukyo abantu kuruga Kagadi kuruga Kiryandongo kuruga Masindi kuruga Bulisa kuruga Hoima kuruga Kakumiro kuruga Kikube kuruga hona hari mukali abakutuhondera kasumi kandu kenyina abanyakuri ahereza abunyoro abanyakuri Mbarara abanyakuri Kampala hona hari mukali nkubatangira nimbara mukyo nimbagamba nti webale muno kutenga gakaini mugamba nti reka mutu watching reka mutu following the sistowe kandi muno kwenda kubasima nimbagamba ninye mutu foire kino kituli Kitara TV tuba Kwegesa no Kumanyisa ebyo bayirota amanyire tuli mu rubuga rwa Hoima hagati ende tukwenda ku bantu vivinga mu ntuyimyanyi amuna abayikaza bali mu kichoka kino abala street abayine milime ibakora ibayine bakukya hengaro tukenge ibintu muringo byemere tukenge muringo biri inde special nyikiza ndamukiyeho munywani wange DJ Swale no abamuchali wange kandi tukora nawe mu Jonah Defense kwenda kura mukyo inde special ningamanti we bali muno ebyo nabyo kukya hengaro ni mugamanti nabandi bona timu yona muringo mukalimbara mukiza inde special ndamukizo chali wange alikagadia wa metasengo Ronald nogo ata obi wange na igara secondary school nkuramukizo chali wange ningamba nti wale mukiri mirimo yokora nabonyona abanyekuri Kagadia onyona baramukize Kagadi muhoro kyaterekera ndaiga wona hari mukali Kagadia ongira baramukize isirimuka ijja kuno cheka bya Kagadia bikusinga bikira kuntali baniza but aliyo nankurabye aliyo isunga aliyo hona hari mukali Nyamarunda mbaramukize abanyakuri munyamasaza ya Kagadi Julius Shumeno nigaga ngerika je straight orole mtugaruke ntekanza Tujarike otaruga ha Kitara TV Kitara TV twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV Kwegesa Kumanyisa bino byezinga kakaga kasanju bine beizi kwao kotabise mbera nikwe kututwale ezo kandi biri ebyabasigaze ebatikire biri gumu ibiri mtwaro bityo kanana beyo omusajja no yakuteeremu akakapito kwa yakaketeka omusajja no yakuteire mubaza amazima pakango omusajja ne waine kusoka kuteekamu omukazi sente ntaina kuteekamu kwa ati we sente okaziyanka nkakora nyino obusaidi project bwange watandika wafuna ka capital nera nkyabwino ugambira amabara niwo Cement Praise bakuzaranga Kagadi era mukyaba Kagadi kichweka Rugasali era mukyaba Rugasali ndamukiza aba Rugasali nywena mami wange daddy abanyabuzale bona ori mukiga bara ati shabacho abanchu taraba nshamurukiga mbaine ngamboro nyabo kubandi ndiko nabakusinga bakiga mukafuka banyoro obogenda buli ambwa nayiwogiria ugambe ni wa mabara Cement Praise banzo ngambika kuba nyijo munju nkasanga mu abantu 10 nkabinga mu babiri omunja kubasigere mbantu benga ikumo kahya mu babiri hakusigara mu 8 karoshibe kurungi all student yego all student wanka gonde premier all candidate tukatandikire kukolebeza yole mjakainga ndi mu 3 yole mu 3 hakurugani premier yishire kule bikaito mbenzira mwa antu wango ono antu wawo nenyona mukuruga Rugasali ramukiya ona ya Rugasali mama wawe batata babona baramukiye obagambula Kitara TV mbaramukize baze bange bona nyaramukiya obrazo wange baguma nyaramukiya anko wange mbabazi nyaramukiya na sister wange hope kandi ba student mulingo mokusoma basomesa mubasomesa ndamukizo Master Julius Madam Harriet
na principal waitu. Banzo ngambire kakuba nyijo munju nkasanga mu abantu 8 kakuba nyijo munju nkasanga mu abantu 10 nkabinga mu 2 munju akubasigere abantu bayingana Kuba 8 8 akubasigere 8 karosi be kurungi kanda mukiona abandi muguruso sibirota wasibota mugurusi yebale bali kuchapa emirime gendete orampora kale mami osibirota ndi kurungu nkumanyire ego okabura niwe bakweta Susani webale muna okabura Susani ndiyo biro binokolera nka ndiyo Mandela Julius Mandela ntokolera ego biro bino Mandela okoraki ntyo ndiyo nitunda engoye okutunda engoye gira boutique otundeza abakinje nkusagike kwenda kujja kuhagira ezabana nezawe ziriyo nezabayisikizo naziriyo nezabayisikizo naziriyo ramukyaba Amandela nabakasitoma bona bakusagika abamandela nywe nambara mukize nabakasitoma bange nywe na nywe nambara mukize basi bahereza akazina kakunyumira akazina kanyumira Lean on me. Yeah. Akarema na makura. Yeah. Kakuba nyijo munju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mu 8. Akubasigere mu munju bantu bayinga. Oyo sangire munju halima abantu 10 babinga mu 8 asigere mu 2. Asigere mbayinga? 2. Karosi be kurungi abamandiro bagambe mbara mukize. Onu kanyirukire. Abayira hanu kanyirukire. Warugasale osibirota. How are you? Fine, how are you? Sharon. You are Sharon? You okora kya street. A street okora. Just nzize ko buzini nabye nonya kere. You don't know Irunyoro? Can we speak English? Which language? Luganda. No, let us speak English. Bakuzala wa. Inze Mukono. Send greetings to people in Mukono, your mother, your parents, even your boyfriend. Start with your boyfriend. Boyfriend wange? Sina. You're lying. Sirina. Olimba. Sirina. You have? Oine myaka emeka? 16. 16? Ochali muto. Okay. Buza akabalala. Ntumirako mukwano gwange Justin. Mukono awo. Ne mama wange nalwada mu Kigombya. Bebo. Asembayo. Ntumirako ne tata wange. Tata wo. Kale siba bulungi. Muzei. Okuchapa nkugambire genja kujja kuhagira tiniku. Naye sijja bibera mu. Bira. Enu yezinga henu bukandole. Kambanze ngiro leno. Yezinga henu. Guno mpimba. Sijja bibera mu wasomande sose kumbuza nanti street interview tukoda twali tukuramuki bino okora biki bazawo nayi come on kale bai obwekitinisi osibirota kurungi webale kunyirira simanyiru nyoro omanyiro limiki manyiro limiki ruzungu what is your name? My name is Albert. Albert? Yes. So what are you doing here on the street? On the street, I'm just bypassing. You're just bypassing? Yeah. Hey, from where? I'm from my job. From your job? Yes. So in Hoima, what job do you do? That is very personal. I won't answer it. It is personal? Yes. You mean your job is shaming? I know it is not shaming, but I don't want to reveal it to the public. Are you a thief? No, I'm not a thief. You're a broker? Which job? I can't say on air. Or are you a business person? Or are you a business person? A business person, no. I'm employed. You are employed? Okay, send a greeting to some of your people. Some of my people. At your family, your friends. Which channel are we on? Kitara TV. Kitara TV. But my people don't watch Kitara TV. They are up there in Western. Kitara TV is even online. They can watch on YouTube. YouTube is worldwide. Okay, I'm going to say hi to my mother. She's called Peace. Peace, yeah. My sister, she's called Nadia. Nadia. Yeah. So you are from Northern? No, Western. Western. That side of Rukonjiri. Yeah, Tungamo. Yes. Okay. Now, what if I come in the house and I find 10 people there? Yes. And I chase away 2 people?
How many people are remaining? Come again. I've come in the house. Yes. And I find, and I find 10 people in the house. Yes. And I chase away 2 people in the house. How many people will remain in the house? I think it is 8 people. There are 8 people. Yeah. Yeah. Well, which song do you enjoy from Western? Song. There is some song from Reggie. Which Featuring song I some played guy. for you? I've forgotten the title. You have forgotten the title. Okay. Nice time. Mami webaleyo. Webaleyo mulimo gubaire guta. Webaleyo. Ndogire. Mulimo gubaire gita. Kurungi. Weno kuzoka nkajwahire. Era njwahire. Baitu webale kuchapa. Ati sazi no kutaka kuchumbira musaija. Njya kutabara omwana asomera. Mwana asomera kusomera nkani. Brain power. Ono tukubaza ono amabara gawe. Sara tuhaise. Ramuki yawo mulingo mukora ukora mulimo. Kora mu hotel. Ukora mu hotel mu chumba kamere kakunura. Esahani ye nyama mu tunda sete zinga. Mutwara. Je hotel kikani musera mu. Aishuwa mu tunda mutwa? Yes. Hotel ki. Kinja gibaza. Kandi atimbaire nkwire na chance orange hotel yanyu oyangire gibaza kale. Ongwire mu bugwa mu mbaire ntakietekaniriza. Kale ramuki abantu banyine. Hati nkubaza nabo hasobola. Oli live Kitara TV. Okay. Ramuki abantu abakurora. Ndamukize dadi wange. Reverend Joseph Sibayina ko Nyamirima. Nyaramukiya sister wange. Kusemererwa naume. Akusembayo. Ndamukize pastor wange mulisa wange Businge Wipolo. Pastor oli wamosabira ma Wipolo. Hati imbanzo ngambiri. Kakubanyijo munju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mbabiri. Omunju makusigara mbatu bayinga. Era 8. Ne bakusigara. Karoshibe kurungi. Webale kujwa niko kanu bayirukire mu mwako guno. Mpaka. Kanu kansome akabaho Alanizi Pharmacy, Spice FM bano naba KCB Bank no. Baito kairuka. Mateka. Banzo rugai batakutomera nayo. Amabara Kitara. Ayesere Salim. Salam alaikum. Wa salamu rahmatullahi. Usara mali byenyini Salim. Mpaka. Banzo ijora muki abantu. Kalo sibe kurungi. Kanda muki obanu. Bamami musibire muta. Iyo okutunda amasuka. Zezinga. Buli beye roho. Ate zinu. Mtandikira ena kichweka, esatu kichweka ni ha. Za dabu. Za dabu. Onna nkabazano amabara gawo. Amabara ni nyasaba rosemary. Asaba rosemary. Webale kuchapa. Ego nanye mwebale. Hanu tibabahoza. Batuhoza. Muketekera akatale ka government ketamanyire hano. Kwa mao batuhoza. Rana kabana gamba bakwenda bababingeho. Kandi ati baratubingani batuyaho gempoza. Bakubahoza byenyine. Tusasura. Ramukiya abantu bawo nkani babo. Nkuramukiya abazaire bange aho kigorobya ndarage. Nkuramukiya n'abana bange. Wa kigorobya. Ndi wa kigorobya. Mwana kwa mugi. Ego. Inswiziraha. Ozisereri. Nsubiro za siereri. Za siereri. Mukazimaramu omunanka omunyanja. Omunyanja zikahwayo. Zikagaruka mbaka mabazo. Amatawuro gano gezinga. Gazino tawuro. Haliho tawuro nebibande byaba baby. Bande byaba baby. Ono wawe. Na wange. Arugire isomero. Arugire. Kakubanyije omunju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mu abantu 2 akusigara mbainga. 8. Nibo bakusigara. Karoshibe kurungi. Kandi ono iyo amabara gawo. Amabara gange ni nyoka tusime violet. Katusime violet. Webale kuchapa. Ego nayi webale kubaho. Bunu mu busubura direct kuruga Kampala mu wino. Ego. Okerayo. Nangu. Hasogi korota musajja kumuleka mu kitaba byami. Nangu atutuma butuma. Otuma butuma. Kwamba nyagambo musajja kara kugenda abukera mu wino. Nangu atutuma ndibo tazija ziparkingire tibiri byokoma. Chonka ati bunu bwezinga. Ako kakasanju 5. Sera violet kono obuseera. Beyi niyo tusubulira abantu sente zibuzire mazima. Tubachweraho. Chonka nokora muhoro. Nangu ati tukuhora. Ati bokubo muntu nkomanyire tokumpora. Nangu ati kandi nyokuli bampora na nyonsa sura yo cash. Usasura cash. Ramukiya abantu bawo nkani baba kuzaranka.
Nyowe banzara ngogoma. Mukyabanga goma mami ali. Nangwe mami tali yaliyo kaka. Mami ali nka. Ali 40. Ali 40. Tibaka muhage embuzi. Nangwe takagifunire. Banyenda nnyo ntwale y'embuzi bwaire ne bukyali bataka kuntwairo. Kwa tikikusoboka. Abakita kusoboka. Baka bookinga ira. Ati ya bookingire takatwaire y'embuzi akwa alinzireki. Karozireki ebeyi bakwa bakimutu. Tempora mpora. Arasire sente mpaka di. Na kukaikuza. Wa biri mugumisiriza. Bona muramukiyo yakusimire mbayingyo. Kuramukyo gwa yansimire mubayingi. Mutumireho. Tumusindikira akazina. Akazina. One and only. Niwo wenkamali. Kalera mukiyawo na mukabaro. Nangwa bakayibanyobona bakafa. Baha baliyo. Timba manyire. Baliyo ramukiyawo mukabaro mpaka aliyo. Kuramukya mukayibanyawo ntamanyire ogo. Ayezole. Mugambe omusajja tumukwate kurungi mumurolere babiri. Nangwa habanza yezole nibo tumurolere babiri. Tokufuayo kuba mukoina mukabaro. Tokina mbuzi. Kina mulosi. Akuba na nyamba hale biremere. Baitu abantu kabatenda bakayiba babo. Baitu wewe naguma. Noguma buguma. Nkakuba nsanga munju abantu nyija munju nkasanga abantu 10. Nkabinga mbabira kusigara mbayinga. Bantu 8. Nyoba kusigara. Karoshibe kurungi. Ekando ono bamwita bata. Shakuru Bonga. Salamu alaykum. Shakuru takwenda kumanya. Mami osibirota. Amabara gawo kanda samba kinanka kiyawo. Iyo kutunda ebaga. Iyo kutunda ki. Engoyi z'abaana nayo nizo kutunda. Amabara gawo. Nyamahungo hondera abarongo. Bali batabarongo. Abarongo bali kurungu. Yati iwola diere. Oba diere oba bwoli. Bwoli. Oba bwoli. Orota bwoli. Yawo. Yanga moti. Nikurunga moti. Birebindi. Bati hatoiriho mbanyoro bobanura mukyo musajja. Oteza amaju. Kakwebere. Ngikwijukize kwijukiza. Nyijukiza wewe. Ramukinsoko ndamukiza abaronga abo baramuke bagambe hari bona bakali bakaswera. Abarongo. Baramukeho nabali bakali. Abarongo nkubaramuke adieri nyakato. Na moti nyangoma. Omwa alikaro byambaho ondali kibuga. Atira mukiyawo no musajja wawo. Nkuramukiyawo munyoro wange. Tata wabana. Harakati hona muramukizi. Kimanye buyebuna ali hamiri matuzire. Baita akakusasura. Haja kunsasura. Kana kukaikuza bakina akukaikuza ra kusasura dihi. Haja kunsasura bwire bona. Bugumisiriza. Ati bire byagumisiriza ndi mugumu. Kakubanyija munju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mu babira kusigara mbayinga. 8. Nibo bakusigara munju. Karoshibe kurungi. None nawakolera hano. Iwo oli makanika. Epikipiki yabandi gitwaleyo ati bakwirege kanika okyali nayo hano. Enu yange nayo ukanika bukanika. Enu yawo. Enkuvuge yange. Enu senke yawo. Amabara gawo. Mabara banyeta kiza makanika. Kiza makanika okanikira nka. Kanikira town chachawo. Town chachano. Nho kanikira. Bino okabyegera nkabino. Bino. Kabegera muno mutawoni. Muno. Around muno. Atbaiti wo toiba byoma abantu bakoire kanika. Mbara bya kurungi muno akastoma bange. Byona ne engine okusagi sense. Buli kimu kyoneka kweteba kyokaniki ba pikipikano nkikorawo. Aramuki abantu bawo nkabasaka. Ndamukizo mama wange kyohorawo. Side za Kidoma. Side Kihoro kunu nanka. Kihoro side za Kidoma kiziramfombyao. Kiyekunu. Na muramukiona brother wange Kato na sister wange Nyangoma. Kandi girlfriend wao. Na girlfriend wange muramukiza jya kunyetegereza warahulira kiza. Bazeibara mugambe ibara nkwesene. Mubaze ibara nkwesene. Bamweta Caroline. Caroline halo kaliba kuramukize. Tumuhereze kazi na kikaro. I'm gonna be kamuzinire mwanti. Ati kamanyire kurungi aitu kusogeza wati nkasora. Geza Caroline tukamuhereza. Aja kauliro kasaka manyire. I'm gonna be. Ka David Rutalo. Kakubanyija munju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mu babira kubasigere mu abantu benga. 8. Mukaramoji. How are you? Salam. You're fine. What are you selling? What is this that you're selling Mukaramoja?
Nausa. Yeah? Nausa. What is this? Yeah. How much this one? Mtwalo 2 na nusu. Yeah? Mtwalo 2 na nusu. Mitwalo 2 na nusu. Mtwalo moja. Mtwalo moja. What about this one? Ngapi? Nani kanana. Kanana. Kanana na nusu. 13. 13. Mkala moja 13. 15. 15. 15. Oli musuma. Owa masutu sibirota. Ni okutunda amasutu. Iwo okekolera nakatebe kawe. Amabara gawe. Teka Elias. Tegeka Elias. Ni okutunda empali ezabagento. Abakasoma bo bakuzoka. Bampura bakuzoka mpura. Hano osasula empoza. Musasula buli kiro buli mwezi. Tusasula buli mwezi. Buli mwezi. Webale kuchapa. Una webale kusiima. Ati bakuzaranga. Nyowe. Anzara kaboya. Kaboya kuno. Era mukyaba kaboya bakurora. Kale ndamukyaba tumabanga bakaboya. Nabe bichweke biherera ine biona. Akusembayo. Kandi mukyazi wato munamukiza. Ndamukyawo nabazaire bange namwe. Mukazi ndamukyo mukazi okumbuzabuza. Mukazi timwini. Okudupa. Tosakubota ina yaka obusakubota kamuswire baita ina yabantu. Kale ndamukyawo nabaisiki bange abona abakungonze. Nona nimbara mukyawe. Bali nkabenga. Yade nanda kafunire baitu thinking nira sa. Na mubura barabam. Aroho muwenka kale. Omu. Rundo ogenda hali affairs tu nkahanka ho ku freedom. Okonyo timba manyire. Timba manyire. Ola manyire otokura naseka. Wamaka kubanyije omunju nkasanga mu abantu 10. Nkabinga mu abantu 2. Akusigara mbainga. Akusigara mu. Akusigara mu. Karo sibe ku. Mama osibirota. Webale kuchapa. Bino kotabihwerezemu. Enjura ejja kutonya. Bakuzaranga. Kidoma kizira mfumi. Kidoma kundu babakoleire kolasi. Sima President Museveni. President Museveni na yebale kutukolera engudo. Abakoleire engudo Kidoma nkaraba niyo sawa. Baramukya aba Kidoma. Ndamukizo mama wange obakweta Jeremina. Maana tata wange Bitarabe Silvano. Na ba sister bange bona. Oli mukiga? Oyimo kaswera buswera Eja kora. Kando Musajja wange na waliyo. Alihoima muna ali Kidoma. Alihoima hano. Muramukiyo. Baitu kandi musiramu. Anti muramukiyo. Ndamukizo mubusinge umaro. Ati oli namba zinga. Nyo. Ndimanyire. Tomanyire namba yo. Temanye namba yo nere ibante ira kwa nyuka sanga taina mukazi. Ati ramukiyo bakaba robona abanda abaliyo. Abunta manyire. Baramukiyo. Mbaramukize bakayibanyobo nabo abunta manyire. Bagambo benda muno. Mbenda muno. Bagabo musajja tumurolere kurungi. Abamuganda ate tumurolere kurungi kale. Bakuyambawo. Wamaka kubanyije omunju nkasanga mu abantu 10. Nkabenga mu abantu 2 bakusigara bainga. Nga kusigara munana. Takusigara munana. Niba kusigara. Karosi be kurungi kastora mukizo. Webale muno. Ansa nsangironu wakanga bayije. Wanje. Amabara gayi. Amabara gange omura hala kamera kandi ati nkufunire. Omubyasi sande jofura atuoke. Webale kuchapa. Ego. Sangira street. Onsangira street. Yonkanyi kwenda kubabongisa ombutongole. Ego waitu. Ramukiya abakurura Kitara TV. Nkuramukiyaho abakurura Kitara TV. Kandi mpulire nsemererwe muno. Kiro kya lero kino obuntungiro mugisana nyo kuhura nimbaganaho ikigambo nabarozi ba Kitara TV. Kitara TV ni kerera ngihura kumara kairi kanyi bayitunga amateka tungaga mugisa ogwa kuba arutimba gaineron. Bye bintu bikurubata bita. Ebintu nkaki. Ebintu biburinge bikurubata sazi ne kiroho. Nkabahura muri kubina nko kwiri muri kubinsonga ki. Ensonga zobukama? Ensonga zobukama ezo
onsangire nyina ebinkora street eno ebindumo baitumeni nsaba ofune kilo tubungise nka timu tugwanjire nko mutwe nko tusobole kwitura abarozi ba telefone eno tubagambire ebintu ensonga hansonga ezikufa omunyoro wa Kitara Kingdom nokurora tukusobola kwitereza tuta kurora kama bwaitu bwagaruka mutiri bwaba nikitinisa buli muntu ne yabuhereza kitinisa sobola abataka kike kikuleta bulyangaine habwakikati kilo na ukwiri batakoragana bakunenangana habakiro royal commission songa zisende baitu kana nataka ile katitokana tinso kwalinzi bazawo ndamukiyo habandi mamyo sibiro kuro mabara banyita rose ego okutunda masuka bikebe anyize kurora munywani wango oziri kurora hono ego yiwo kura mulimo mukora na state council kuri ninye mukusoroza bano ego baitu mubagereka zinga bana sande bana butaya bana basasura mutwaro buli mwezi marika butale bunuka kwikirizibwaho hano obabo kwa mukafuna musente kanu kali gazetted by state council aka street hano ego street enen ramuki aba state council bono banda mukize mbona mbaramukize tandika na aiguru adieri Brian Kaboyo mbona mbaramukize adieri Brian Kaboyo aba state council staff abantu abanyikara nabo bona mu town mbaramukize ego atika kubanyija munju nkasanga mu abantu 10 nkabinga mbabira kubasigare mbanga bantu 8 ne bakubasigare mu ego mamyo sibire koro ramuki yahaba kurora oli mukiba kuzaranka nyewe ndi mukazi mubito banzara kitobaho duolaho banno bakurwanira entebe bano nitwe benyine mukwende kintu mukwenda kigarura kana tutulakola tuta tuna kutereza obukamu bakwenda ntendebe yo muhikirwa bakugondeza kimu amabara Jennifer chairperson wabasoza abanyakola rugudo hano ninye mukukwiwo kulira bano ego buzibuke mukusanga nabana ba street hano obuzibu tibukaba iro kuba bwamani oiro kugamba ngo akaira kabatu haira ke 11 gali mazumo oli muzaire akasente ako gyakai hayo kakasasura naruru kuba ruli ruta batandike 11 ni 11 nibo tuna kuba tuli hano ni mutana ego hati obuzibu obunde njura tusange njura obwecumi bano muina ndentege kanka inyo bakanso kubakolera akatale kabo kuba yaho hano mpaka bayina kwikara ego entekanize roho kandi eriyo kyagenda omaiso yokwiha basubuzi bano ha muhanda kukorora nambere babateyire abagazeti ego oyiro hano bakiyahumulira obuhumuliraho ekanda bakuli bayo wasiteka bakuli duhaga around nabo alo program yo kubahindura kaise barafuna okubahumuliza ngakusemba yo bayinora mukiyaho ndamukizoho omulodi nyara mukiyaho meya waitu aho ima west ni ntero muranga ngo ebitara bya rugudo hano wewe bindi bizimire egyo kyongeremu emukago buraya na dieri na mbera kali ebitara bizimire akandi akimanyire kimungo rugudo runuka ruli bimuno runi rwesoleza abasumu kuruga bateire tara zino busuma tuwabubinga nawe kya dieri etara teka mu murange tara zigaruke harugudo nuko nabasubuzi bawe baikale bale umbusinge kandi bali safe obukwenda bwabutungire omubyasi atekyo rakora kwenda twitira itirane kurungi enamba yo gimpe 0772 64 77 86 hato kwesanga ekyo tikikuwa antero tunge yanga mami enjura kenejja kubatera kenejja kubatera osibirota mami kono wesereka face tokwenda kumanya mayana nokugura empalege osibirota webale bunu bwabana bwezinga kanana bitano kanana kono kuba no sate bitano teiro byaki ebitano nibyo teko byo kuchwao abo bakuzaranka kanku parking rege bakuzaranka muhwijo ramukiya haba muhwijo nkuramuke isenyo kanana kiyankuba muhwijo mukitongo nkuramuke mama wange kabasomye hariyeti nkuramuke aba anti wange ba anku bange bona mbaramukiza kandi umufite wawe nawe muramukiza ko bayiro muheberwe to kumwenda kurungi
Nkumwendera kimunda mukize Beneza City Church. Oli we Beneza? Ndamukize Pastor Museveni. Ndamukize Nabi White Museveni. Muramukize muno. Baita abantu bagamba Pastor Museveni timwenda ababo timabu haki. Wota mwenda. Muganyowe. Baitu muramukize. Wamayiwe kakuba nsanga abantu 10 munju. Nkabinga mbabira kusigala abantu bainga munju. Osangira mu 10? Nyabinga mbabira kusigala mbainga. 8. Bakusigala munju. Arosibe kurungi. Mugurusi osibirota. Obarolesere ki mu town? Busawo. Busoki olese? Kandi bine bisawo. Makara. Niko bayolese kandi ko gaye busoki bayolese. Iwo liwanka. Kigabo sangwanka. Kasunga kuno kya bigambiri. Kasungwa kuno bayro muhanda ganyu gutahagubi. Gamba ni ngogo wenyine. Gutahagubi mu rusozo ko no genda mu ndoko. Mas. Kasungwa aho kanisa batandikire Jombe. Ramuki aba kasungwa. Nindamuki aho Daudi Sentongo kasunga. Nindamuki haro naganyira Jumanani. Niba bonka. Kakuba nyija munju nkasanga mu abantu 10 nkabinga mbabiri munju akusigara abantu benga. Bana. Akusigara abantu benga. Bana. Ikarosi be kurunga. Mugurusi. Iwo li wa maizi turamukiye utakagenzero takairukira mabaragawo. Mwaga nyonoga precious. Nyoga precious. Amaizi ostutundira nkananka. Nyonto ndira businsi kasingo. No gayihanka. Ninga izi wali ya kaseperia. Kuno kaseperia. Ekido muno sazi nukira sente zinga. Aito tunda bitano ako tuna bakastoma bikaraho. Muramukiye onka abantu baonka basatu. Ndamukize we byaranga we chapati. Mutoro we boda na bya mukama we chapati nawe. Ngwamaka kubanyija munju kasanga mu abantu 10. Nkabinga mbabiri omunju akusigara mu abantu benga. Abantu 8. Niba kusigara munju. Karosi be kurungi. Yes abakutondera oneno lwa Kitara TV banyita Julius Chomuhendo. Julius Chomuhendo. Yes abakutondera Kitara TV tukwenda ku bantu malize ntekaniza amebala bayikaine mutondera ku gati tukatandikire getu bayintu bunyumya aho n'abantu abakolera mu kichweka kinu street end. Street end bagita bata? Street bagita bata? Street end ine ibara lyasiri njugire mutwe. Tubaire ntubazabuza muna bakolera mu kichweka kinu twenda kenge ebintu mulingo byemerere we bale muno ali ayikaire ndo tuhondera ababaire mu Nyamasa zembaganiza abaire aheri za Bunyoro abaire Kamusi eri aheri ya Uganda enyona kubasima babale kutekinga gakaine mutuhondera kasume kanu kenyire katwitaitane omuntekaniza zindi Kitara TV entekanze baire Tujarike amabara ninyogira Shomuhendo omuliso mwihaba mwalire katwitaitane omuntekaniza zindi Kitara TV mubai ekatandike kamanyire notice zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.